gelek spas ji bo we jî û xeyretnava hemiyê jî dikin li vê derê berî demekî civînek hat li darxistin Yekîtiya Ewropa'da. Yani ew civîn ji bo me bi rastî gelek girîng bû. Em dixwazin vê mesajê jî bidin. Piştgiriyek ku ji bo Kurda, ji bo rojava gava ku çê dibe, em wisa dizanin ku piştgiriyeke ji bo demokrasiyê ye, ji bo azadiyê ye, ji bo wekheviyê, ji bo edaletê ye. Em bi vê şêwazî dinirxînin, ji bo jî biryarên ku ji wê civînê derketin, em wisa dibînin, wisa dinirxînin ku îsrareke li ser avakirina Sûriyeke nû. Sûriyeke têda hemû gelên Sûrî, pêkhateyên Sûrî bi azadî bijîn, di serî de jî ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd a ku bi salaye di hundirê sîstema Sûrî da ev doz yan jî mafê vî gelî hatine binpêkirin. Di dîrokê bihûrî da yani salên bihûrî da bi qasî ku Kurda hevkarên Kurda yani ji bo mirovahiyê xizmetek mezin kirin, ji bo azadiya xwe xizmetek mezin kirin, şerê li dijî Daişê meşandin, mirovahî ji xeteriyeke mezin rizgar kirin, xilas kirin. Diviya ku li beramber va karê ku hatiye kirin bi kêmahî ji bo ku ev gel bibe xwedî maf di destûra Sûrî da mafê wan misûger bibe, şopdarê vê bana herî zêdetir piştgir bana, yani piştgir bin heta ku çareseriyeke siyasî giştî di hundirê Sûrî da pêş diket. Ev ya vê pêngava yan jî ev pêngava ku pêwîst pêk were ew hîna çê nebûye. Êrişek çêbûye, yani li ser Kurda êrişek çêbûye. Ev êriş em wisa hesab dikin ku êrişeke li ser demokrasiyê çêbûye. Ji ber ku li wir li Bakur Jilatê Sûrî sîstemek hebû, yani sîstemeke demokratîk bû, sîstemeke mafê jin garantî kirbû, mafê sîstemek mafê pêkhateyan garantî kirbû di heman coğrafiyê de. Va êrişa êrişek li ser va nirxa bûn. Îro jî yani bîst û nehê heyva yekê evek çêbû, yani peymanek hat imzekirin, peymanek ji bo hem agirbest çê bibe, hem jî yani meselê entegrasyon û tevlîbûn yan jî em bêjin di çerçeva Sûrî da Kurd çawa bibin xwedî maf li ser viya peymanek hat imzekirin. Di vê peymanê de jî em wisa dibînin, yani heta niha gelek gavên ku pêk nehatine hene. Yek entegre yani saziyên dewletê di hundir herêmê da rê vebûye ku bicî bibin, yan jî entegrasyonek di vê çerçevê de pêk were, di warî leşkerî de, di warî ewlekariya hundir de, di warî saziyên sivîl de, van gava tên avêtin. Her çi qas ku astengî henin, pirsgirêk henin, van pirsgirêka hîn jî yani bi çi şêwazî wê çareser bibin, em hîna jî di nav danûstandina de ne. Lêl kêleka wê xîtaba ku hîn rê li pêşiya şervekê dewam e. Kanalên raghandinê mesela ê ku hinek ji wana yani dîrek aliyê hikûmetê de tên bi rêvebirin girêdayê hikûmetê ne, va xîtaba dijberî hîn berdewam e. Dervî wê hinek welatên dinin, yani di nava civakê de ji bo ku şerê navber Kurd û Ereba de derbikeve li ser vêna gelek ciddî hewldan henin. Ev ya jî pir bi tehlîke ye, yani li beramber entegrasyonê esas bertekên neyînî ji hinek beşê civakê yan jî aliyên ku wî beşî destek dike yan jî temwîl dike li ser vêna ewek heye. Yani xebatek heye ji bo ku şerekî din derbikeve ev tehlîke hene. Ji bo wê em wisa dibînin, yani heta niha gavên ku pêk hatine em erênî dinirxînin, lê aliyê dinê ku mijarê destûr di destûr da pêwîst e mafê Kurda misûger bibe, beşdarbûna Kurda yani komisyoneke ji bo nîvsandina destûreke Sûrî Kurd tê de beşdar bin
اویا وقت شکی پر گرینگه کو گره که پیک وره اویا پیک نهاتیه در ویوه بشتاربونا ما جسازین دولت را بشتاربونا کردا تمثیل کردا د سازین دولت دا وزارت دولت دا اویا چینه بویه اویا مجاره که گرینگه مثلا نتنی بشتاربونه جبرکو بشتاربونا کردا گارانتیا اوید که یعنی پیش روزا کود ناوندا بریاران دا جهگرتن اویا گلک گرینگه و دا آواکرنا سوریا نو دا کرد خودی رول دبن اویا جی گلک گرینگه کو چه ببه لی اویا هین چه نبویه هر وها بشتاربونا جنان د ناوا یعنی ما في جنا هم د دستور ده هم جي د ناوندن دولت ده ناوندن سازیان ده ویا ده جي هنجي عالیه جن دور خستن ج حمود دزگهان دوی وارده پرسکریک جدی هيا در بیوجی بشتار یعنی بلافبونا داعش جنو ده دست بگیریه پشتی کو هناك حبس هر وها قامپا هول يعني كاتن دستگاهن دولتي جنو دال وي داري ام دبينن لديرا زور للرقايه هر وها لهنك دفرن دن چالاكين اي داعش نفذ زندي بكي مثلا ابيا دركتنا امريكي حتى بنها وصا دياره برياره خدانه و شهرمي وكشين درد كفن ل بشتي دركتنه هينگ دستور سوري چينه بويا هينگ سوريا ك نو نهاتیا آوا کرن یعنی شون ودا وی چابه به چاره نوسا کرده وی چابه به هری کم پیکاتین اکول هری ما مجی جیان دکن دوی واریدا او هنن یعنی هین گارانتی توننه جبو و هاتنه و داره یعنی هنک هفدیتن دکن هنک جوینان چه دکن دوان جوینان دا ام دخوازن دنگ خو بگهینن کو اف انت يعني انتجراسيونا كو تشي دبي غارانتي وي هبن يعني غارانتوري وي هبن هنا ايكود بيجن ام غارانتورن فقط ميكانيزم وي لسر عرضه اف غارانتي وي تشاوا ببه ميكانيزم وي ندياره جبو داخاز ما هنن يعني الفيدري امي يكتي اوروبا را بيجن امي هفديتنن كو بينا كرن دوا وردا امی بیشن کو پیوسته گارانتیا پیک آنیندنا و پیمانه د چرچوه انتگراسیون ده بشی وزه که راست و حقیقی چه ببه ده سری داجی مجار دستور مافی کرده ده دستور ده هر وها خسربونا حریم این کردی ده پیمانا مدا هیا و اویاوی چاو پیک وره لسر اساسی پاراستنا تیبت مندیبونا حریم کرده دبی کو اویاجی مسوگر به سروی اساسی ام بیا گل گرین دبینن کو پشتگیری هبه دستک هبه دوی وردا گارانتیک هبه دا کو هم جیانا خلقی پاراستی به هم جی ام کاربن گارانتیا پیش رو جدینه پنابر هنن یعنی پنابر عفرینه پنابر سریکانیه گندوارن حلبینه شهبای هیجی نیزی 180,000 کردین ایکو هاتنه پنابر کرن هنه حمول جزیره نه نیزی 118 دبستان حمی خواندکار حمی خلکن پنابر تدانه نکارن و گرن واری خوا و او دبستان جی سکینینه جیانا خواندکار جی سیستم خواندنی جی یعنی دوی واری دا ضربه خوریه جبوی جی ما هف کربو کو پیوست خلق وگرن یعنی به مکانیزما که و گریدای خلق کاربن وگرن لی اف گاواجی هیم پیک نهاتیه ام ویجی پر گرینگ دبینن کو شوبداری و هبه یعنی اف مجارجی وری شوباندن دا کو خلق کاربن وگرن واری خو ملکیوان و وگرن تعدای کلوان هاتیه کرن بعد تعدادیه ورن يعني ورن در باز کرن سر اساسی ام باور دکن لوی داره و جوینین باش به انجام و بین مشاندن و ام دوی چرچوی دم خواست ام دنگ خوشی بکنین سپاسی خوشی بکن